Polisi muri Kiruhura etandikire ehuriro yo kushomesa aba boda-boda kwenda kuchendeza za butandu omu district. Zinali ntambula kukube ne bali wenti. Omusajja najja wa piki n'antome. Nankuba kuno mukono n'engweri naye n'agwa wakati. Okuli. So singa yali nyina akantu akagira we kati kali reflectako kayamba okuba nti bakulengerera wala. Driving permit kiragiro ekisookera ddala okutwala ku kkubo. Naye nze nalirowozeza nti tulina obuzibu olw'akasente because ne pikipiki tuzifunira mu looni. Aba bashabirwe kufayo munonga omukoronda driving permit na za license otireho no koronda insurance okwerinda eminyurano nabe byokwerinda. Singanga stage evaayo nga mwekute nga muli wamu n'abatwala ngo abaana be ab'essomero abawamu. Permit zinge bagula mtwala 5 wabaawo sente ze basobola omusalira mu ka discount. Bitobo aba boda-boda nabagira ngo bwahati emisoro ekaba myingi kuza kutunga permit hamwe na license ekiri kubaretera baremwa otireho no kuteganisibwa kwa polisi. Nani nsaba nito mu mutuyizemo nakarubuto warangonyetegereza tukunyira kirangonyira mu cy'ipesire cy'amagendo at least nito mutuyizeho umutarabeho abana barya kahungo muka abana bafune kituye kuri kwesomero gye bagamba nti n'aba boda bagenda wali ne basoma ne bafuna permit bemba ntumedde obasirinde mukoze musango era nyinzo kubera musango na okurijira har polisi za butandu bena 51 ezibireho omyezi mukaga 296 zibire zigeza mani kandi igana 55 zibire zitara zamani. Gashakwa Paulo Tuliamureba.